Yelia tutha bungdeya jatra yana chongudu. पुचे देका तगु बुङदेय रथ वंगु बैशाख 21 गते साला जात्रा न्यागु ख जात्रा या नापाङ्गुदी रथया त गाबातको साला या न्याकुको ख थोकुने यलया तंगले बिजाना चोमा चकवाद्य या त रथे बिजाका तंगल रथशाला पुचे तक हागु ख चकवाद्य रथ पुचे थेंका निगुनी रथशालीको परम्परा दूर थोकुनु छनु चकवाद्य रथ न्यनेलाका बुङदे रथ ल्युल्यु सालेगु चलन दो
बुङ्ग्य जात्रा या नापाङ्गु या कथा नापाङ्गु दि गा बाहा या छेला बुहनीको खासा उकिया कने खुनु गा बाहा या भुज्या हनेको खा पूजा तका सकल छेजपी मुना बुङ्ग्य था विशेष पूजा वनीको खा गा बाहा या पूजा खुनु सनीले बुङ्दे रथ लिसे चकवा दे रथ या त गा बाला साला मंगले तक थेंकुगु खा कने खुनु नुगा या खुनु निगुली रथ्या त सनीले मंगला साला लुहिटी तक थेंकुगु खा थथे मंगला रथ सालेको छुले बुङ्गेया रथे पता छैगु न परम्परा दु नापा मंगल लाको लिको होखु नाया खुसी दुगु वहे खुसी चिकेको छले बुङ्गय त धोती लेको चलन कथा नुगा या खुनु मंगल हखा खेनिङ विशेष पूजा याना पता छैगु था नुगा या कने खुनु नुगा या पूजा हनेको चलन दु थकुनु बाराई समुदाय न रथ पनिस्ता पूजा न याइको चलन दु पनिस्ता पूजा तका रथ बेके ज्या सिजा याइपी बाराई समुदाय न जात्रा छोले रथ लिसे सुयातन छु मजिमा तका होम याना शान्ति स्वस्ति पूजा याइको खा नुगा या बुझाइ कने खुनु बुङ्दै रथ व चकवा दय रथ या त नुगा तला साला लगन ख्या पाकी जिकी चलन दु लुहिती लगन खेले थेंके त निनु बिका देवसालीगु यानुवे छुंगु दु थेछले ठुक्सी आइतबा वैशाख 25 गते रथ या त नुगन चाबा तक सागु खा उकिया कने खुनु वैशाख 26 गते सोमबार देवया रथ या त चाबा लगन ख्या तक सागु खा
लगन खेले या न्याका दया त बौ बिगु व वया कने खुनु लग या छेला बुहनिगु परम्परा दु निदतक कोरोना भाइरस संक्रमण कारण बुंगेर सांकेतिक रूप जक सागुली थुक्सी रथ्या त नापथे हे साला यलय थिथि थासे खेलबुगु ख सहकाल व करुणाई प्रतीक कथा कया तम बुंगै जात्रा हलिया हे तक्ले ताहकगु जात्रा ख